Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Dialogue ta Jan MAIBAM na tram na okchari. Matam-matam ki tholakpa tungan-tungan by isu singi matang da kananena na ba semzari ba platform Northeast Dialogue nga si thamzari ba kana ba topic di VJP Chief Challenge Congress to debate. Kogi VJP ki stat President Oriba Adhikari Mayum Sarda Devina Kogi Congress amadi atopa political party singda kogi VJP na ngasi fawda manipuri gi amadi lebak sigi namagta kari tawkhra bage habase kogi Miam da habitat kogi praja sing na dinga se fawda kogi BJP na kari tawkhra na tragana atopa political party or everything habitat kogi sum iranga leiba kogi manipuri gi thoiba crisis sigi manungda kogi crisis result on bo na tabasigi matang da koi phongtopa miam sida kogi BJP state president gi magedi phongtopa wafam ni haribase kogi kari tawkhra bage habase kogi debate ama tawraka da kogi slide kap tho kan da kari tawkhra bage habase miam da utke aduna kogi masida kari tawkhra bage habase kogi miam khangna koi debate tawse masida challenge obugi wafam makak phongdork pa habitare congress amadi atopa political party singda kogi haukiba nimit kharani sida amadi congress amadi VJP ani gi marakta kogi heated of what exchange obugi pot se damak leiri bane kogi lakadori ba 2027 gi election da kogi VJP in absolute majority 40 seat phanga ka gani habigi wafam kogi former chief minister na phongdokiba madugi pakhu moina kogi MPCC gi president biriba kogi kesam mega chandra na kogi phongdokiba tongan ba leader singna so phongdokiba wafam sung bane kogi toiba crisis bo resolve tawdana kogi election sida kogi absolute majority fangani harbise karamba kogi dana habigi wafam ba phongdokiba leira bani but aduga kogi hauziki lariba crisis se hana resolve tona bo hana basina VJP gi priority ni normalcy hazelakna bo hana basina VJP gi priority ni election gi matam nate habo famso amu state president gi maikidi phongdokiba su leire iram sigi matang da khana naina na bai kogi studio the election dana lai birbag spot panelist me the sak tak chige ahar bedai kai khumna bochage former acting chairperson Manipur Human Rights Commission Babung KHAIDEM Mani Babung kai khumna bochari ani suba panelist retired army veteran Oza Colonel SAPAM SHANTIKUMAR Oza busu ikai khumna bochari ahum suba panelist MPCC ge spokesperson oibiriba Oza ZAKIR HUSSAIN Oza busu ikai khumna bochari kogi ngasigi thamjariba topic simak kogi state president na phongdokiba se kogi wangu da pangthokiba chama kunmari suba birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee gi function ama wangu da yawa chatpa matamda kogi press briefing piba matamda hariba wafam sima kogi BJP gi state president na phongdokiba ni aya han round se pabung dalak chige pabung phongdokriba wafam se kogi direct kogi political party INC amadi atopa political party singda kogi challenge to sabagi wafam phongdokiba ni debate amaga but laiba pose kogi toiba crisis da kogi VJP na kari tawkhrbage koi prajasi na torok pathabak tu da BJP na torok pathabak tu da prajasi na kadai foba pen ba oikrage habagi potu di hosa foba dum khanga ga leraba pot ngatani but phongdorei ba wafam sida pamung kamai yengbi pamung gyoba meeting da yanan da topic se dum phale BJP chief challenges Congress to debate nani be masala devina sugunogi mafam amada wangu dawar male BJP na kari tawhidaba leibage ko yam tawhibe sing se slide kapaga amamamda oina unasi congress amasung atay opposition party na kanna blame toriba se chumde debate tawsi haibani akoina BJP sunataba congress sunataba as a civilian amoina law abiding city na moina what we feel aduga micham prajamana kari khalli haibege basis ta haigeba haujike world se political system se debating world ni argument ki matamni dialogue ki matamni talk ki matamni wangang ba haitaba debate haitabana sason toba yade wayan bisar toba yade kaithen kaba yade yum pan bayate how to speak in public haibisi yamaru oiba pot amani madugi pot aduna ngangba haitaba ngangba tamna ba school se india gumada leitaba western country da america da britain da a complete public speaking course ai school ga hangaga madudagi karmain toraga maru mapang da kari ngangani miam tin makan kari ngangani haidon ko hoji mission school gumga kanda ngang singdaga mapan thokerdi madam or sir may I go out may I come in kind have tamib se khatik tani
ꯑꯁꯤꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯄꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯀꯤꯅꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯀꯤꯅꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯨꯂꯤꯡꯅ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯔꯨꯂꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯐꯥꯕ ꯕꯁ ꯑꯃ ꯊꯧꯕꯗꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯅꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯇꯥꯒꯗꯕꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯀꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯩꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯟꯕꯒꯤ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯥ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯗꯣꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯐꯦꯂꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯁꯣꯟꯕꯗꯒꯤꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯅꯤꯍꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯄꯜꯒ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯀꯦꯖ꯭ꯔꯤꯋꯥꯜꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ 19 ꯀꯥꯕꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ 30,000 ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯈꯔ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯧꯗꯅ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯨ ꯑꯣꯏꯌꯨꯅꯦ ꯃꯃꯇꯥ ꯕꯅꯔꯖꯤꯅ ꯀꯥꯔꯛꯇꯅ ꯆꯍꯤ 10-15 ꯆꯤꯃꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦ ꯒꯨꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯋꯥꯔꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕꯁꯨ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯩꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯦ 12 ꯃꯦ 3 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ 2ꯒ ꯊꯥ 2 ꯐꯥꯔꯛꯑꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯝꯃꯟꯕꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯅ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 3 ꯃꯦ 2023 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤ 260 ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯊꯤꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ 260 ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯃꯤ 60,000 ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤ 30-40 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ 6,000-7,000 ꯂꯣꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯕꯣꯠ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 22, 25, 26 रिलीजन के यावरगा अच्छी किसीदा राइट टू इक्वालिटी लेतरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लेतरे अदगिदी राइट टू फ्री मूवमेंट अइना अइगी लमदा स्क्वायर किलोमीटर 19 के 319 पाक चावबसिदा अइना अइगी चोरचानपुरदा अइना अइगी कांगपोकपेदा अइना अइगी मोरेदा बेगे मणिपुरी सिटीजन इंडियन सिटीजन मोइना अइ चटप याद्रे सामानना कुकी कम्युनिटी की असुम तोब पामल लेरमगनी फतब तोब खरना फलंद्रगा मोइसु लाकप याद्रे अदोरदि मसी कनागी बोर्डैनो कनागी साप्तगिनो कनाना तौबिगिनो कनाना थिंगदबनो कुकी अंगाओ फै खरना हाइबनिको लोइनमक नते लमेन तो हेन कुकी टेररिस्ट खरना अकाइब पीरगा मैथै पॉपुलेशन दा लांदारगा मदगी मैथैनसो हंदब याददना प्राइवेट डिफेंस की तमुक्त तौरेरगा नोय अनि खनजबनी हारगा
government like about politics the what is politics? Politics I say real time that the activities associated with the governance of a country or the state or the area, especially the debate between the parties having power. This is called politics. Like Pak Ngaklongi, apa fataba policy program putok pado. Sason di governance bureaucrat na tawgani political party laigera lairoira chief secretary dagina makataba bureaucrat haripse IAS IPS singchuna sason di tawganaba matuna routine government niko maduki sason na tu pagi haliti political power popular government harise BJP no OBI mano humpu manung da majority orgadi Congress no OBI CPI no OBI tom de hari organization amano OBI MPP no OBI aduna adu migi port adu da sason no pairelga public policy government nama control to wai se cheng chak yen madu na teba cheng chak yen madu so lisingami manung da pikrab amati oiko khongban cheng bado adu government ki manung da adu chalan ma chumdra da tu to dhok pani ne aina mi amo oibada hogol eraga ya thin bai be se ai gi kanu amane to de ya da pot amane ba adu ko mane routine ne ba routine du to raga khongban senga ga khoi government che yang khongban senge sorok tu wai teram me hairaga adu bhawda mot abam trali tre manipur gi se adu si mayam che matak ta human right violation article 14 19 cha hai ba mayam che amaga unaba yadaba khotaba territorial integrity se kaihallaba geographical integrity with the kaide ko legally but territorial integrity I will say land population and governance om sina territorial integrity chaiba land dising konito chom kontra square kilometer asi masud leiba praja puna bangna chatpe yabra yade praja majority oriba mitaina kuki dominate area ne haiba chusanpu Tengnopal Kangpuk Pichat Payade. Where is Kukiari ba Manipur gi Praja Hanadi Lajarak Singaduna, Moina Leramba, Impal Belly, the Taubal, the Kaking da Visnupur the Labayade. Adority Lamgi Apun Bashe, Kalai the lady. Anisha with the population. Hariba population Tankayamana Mapamatu the Tabayadra, the population La Contra, Chaptana enjoy Toribra, Chimatodre. A homes with the governance. Hanagi popular government leramba juda chuchanpu tengnopal kangpuk pidi yobang ambra chumi DC office lay SP office lay adu di lay hana hairaga so niti jana chimin sarana dum chalaga chuchanpu da kangpuk pida adagi jiri da adagi more da chalaga du chobang ambra ngamde. That means what I mean is that land population governance asi leitaba dauna mapung phana leitaba dauna tawrabanina territorial integrity si leitre kai le abako hoi kai je chamjen me ai adugi di mayam ama hari sini adugi pungkai kai na logi matungen manipur thugai re haibudu budi nate aduga integrity du di emotional integrity physical integrity du di kai re haibana ba adui mathakta amantanga haningi bana prithvi ki number 1 position da leraba na kunbada sakti yamna chaubada mayamna hainarisi USA America gi state department na di mo home department na kare haira India se second level da leibada na tana India gi awang nong pok se masida manipur haibam leibana du chalu gunu ko American citizenship manipur ji changu gunu mi na tabana leibalam ni mo di hakta chal kani ga haibadu ni ne yam han tabada hakta lawbani ne Equine the Chai Lissing and Nigita, Home Gita, and a Mukchariba, Pacific number 1, the lady, Manipur, the Mili, Bamapumate. Have to check Penny Haina Laureba. Under the gay India Supreme Court, the highest court of the land, Adumba, Jama Justice and Kotesor, Adumite Masa, or do you have it? Mutamagi, Madam Dam Susanpur, Duda, Chatpaya Handrim. Supreme Court, Bishart, whether it will be Salpati Mako. Bisalpati highest court ki oyi bese ya dream ne ba adu de wal tabida nangi manipur han thara ka chatkanu haidana kanada report pe lepi do high court asu case pending lady haidana tawrim ne ba adu de sigum ba hoji machi ge oiri ba phol mayam se kanana oi helli achi puna makse government na tawpham thokta bara
lanai mina tawgadabra aikoina politics ke alpha yengbada constitution yengbada praja nungai hanaba welfare state oinaba directive principle of state policy part 4 dako constitution of India gi part 4 da yauri ba directive principle of state policy ebise matukar mainu government governance tawgada haibaduna ba aduga World Bank ki definition da governance and piri duga ana directive principle of state policy da welfare state oinga damni nu pi gi angang gi right pi gi damni laire be gi adu tawgadamni lege let pi gi dabani haina leiriba mam se maduna principle ma oiraga madu na law makna taba principle ma oiraga madu makhada law se maga angang simu karam no protect tawani women bu karmain protect tawani welfare state mo rakna ba human right ngang na ba karam law se ngani adu praja lepak mayam chinungai hanna ba law no da ngang na ba kali tawani ha bi adu tar law na la kaduri na ba hariba mam se che ani sida liberal tabra haibisina koina question to ya ba then ani chubadam tanga haram ge congress na being an opposition hariba mayam sida kaya ge matik law re kara hai ruling party na lahot pani heli akone khanbada congress na noi de soire ne ne singla sumtang chaichelu bada ruling da gi mantri yauna mla yauna chief spokesperson yauna karang on dharma ma hijele aba ada khummak namde aje bjp na de as congress na koi da am ye le ga na koi mi ta di u de sa manung da 10% yau de aba ai go ne ko congress na being an opposition to ribisa mamanga the communist na tawramba aduga joti akhoi kanuna mamta banerjee na bengal da opposition in tawramba tamil nadu da dmk na opposition mo in tawramba dmk tawriba hariba mayam duge level de yamrakanda manipur gi congress party na opposition mo in laupam thokpado madu yaude ba dam kana hoji da kharako mp bimol yes individual na ma thagani iban ngasai gi duda amaga haigena leipak si mp oiribamna magi jaga phobok chau haibra aduda chatke ana bahwa chatpe ya handrabu oirabana loire ba masi puna magse amuk congress na madura ngangdriba saktriba du moment tawdriba madura laudriba khongdriba lo ko chatri si karigino okay hai ma masai chumaina thamninge okay kogi matam da pan ba kogi lengak tuna matam da thok pa issue sing se khogi matam chana resolve tona phona basi tangai fede duga hojik leriba situation sida khogi opposition amo ina congress ki side gi so khogi he na kanna khogi lohoni ba role sing lohoni ba gi wafam dani pangna phong do pi base ai mathang se oja santi dalak chege oja khogi hojiki challenge or debate masigi wafam sing phong dok na rai khogi leaders sing gi side gi ha ba tara khogi political party anima ki khogi president ki side ge khoi gi watch edum ngang na bhai betare but luxury ba poti hosiki mangda targa leiba main issue se khoi gi nathai raga khoi gi hosiki leiba matam se khoi gi challenge or debate to bagi matam la is now the right time to challenge or debate oza ka bai tham meaning yam nungai ba subject ni ko debate se to de nungai dui ni ado aina request to do se debate to si adu akosu ko kobiro akosu lebak praja gi kanunina kare haitara gyan chu khar yaujai ko akoi question chu khar hangjage ti thamjage ko ani makta ne haise ani makta ni yena biu moi gi aina kai toba puthopiu ethnicity leiba mafam dadi transparency have se sinatana question leite ba adu di always clash ta leine ba class ta leini adun khana leini phugai na leini adun phugai na baduna bu 11 times khoi gi pr thamini seida yam limjani ngai na te ko am thin nei kai jani ngai ni akoi india haiba country sida ko yam na pikraba lam district amagi tangkhai mu ta chawba up gi district amagi tangkhai bo yodaba leibak akoi gi state sida asu yam kui ba se adun phugai na le se adun phugai na le se ba se it is because transparency se lek ta bagi ne ba how bo de na loi bo da ko amana ma phau sa ba amana mu phau sa ba amana phau sa ba aduna furup amata lande furup amata chumde ai mo ta ko ai na khanja ba da every furup ko every ethnic group se mo se darwin na haram ba ko struggle for existence and survival of the fittest haibido aduna fit oibasing duna sum power ka ka doini fit oigidoni struggle di doi tawunga tani mai gi side gi mai gi community da khala tawrai ni mai gi kamaina hinga da gi habsi ponari ne ko aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯠꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅꯩꯅꯦꯕ ꯑꯟꯙꯦꯔꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯟꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯥ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯀꯣ ꯆꯤꯡꯅꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯒ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯣ ꯐꯠꯇꯕꯗꯣ ꯁꯥꯔꯒ why only 10% given to the hills ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤ ꯐꯟꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤꯅꯦ ꯃꯄꯥꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯛ ꯆꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯂꯦꯠ ꯏꯠ ꯕꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯔ ꯂꯦꯠ ꯏꯠ ꯕꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯏꯔꯒ ꯄꯤꯔꯕꯀꯣ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕ ꯗꯦ ꯑꯣꯜꯋꯦꯖ ꯒꯤቭ ꯏꯠ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯇꯧꯕꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯥꯏ ꯋꯨꯗ ꯅꯣꯠ ꯁꯦꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯅꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯊꯛꯇꯩ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯆꯍꯤ 35 ꯄꯥꯔꯂꯃꯤꯅꯤ ꯗꯦ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯅꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯊꯤꯡꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 9 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ 9 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯤ 9 ꯁꯨꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ 5, 6, 7 ꯑꯗꯨꯅꯤ 9 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ I would say I'm educated as of today. ठीक है अखोई फादर होइदी illiterate नि को educated ओइरमना आई की calculation दा अखोई की मणिपुर दा
national sports university kaina thamami se la mi se masi yam chawba step amane ba it's a big help for us and ngasai gi class it tawdinga da event khar thoki ba do adu do akhoi manipur se world map ta tourism da kana tawe thamme ba haibadi tri-nation football and Duran Cup ka lakhi ba ko adagi tri-nation football adagi kaino do ngasai gi Miss Femina do Miss Femina ba si yam chawba event amne ba ko it spread all over the world aduna mioi bana society mana chawpa matam da country mana chawpa matam da na khwaidi income se akoina pajaruba akoina thingnajaruba matam da na masi moina hai se tourism da gi ne ba aduna ngasai gi poto hojiki ani do football ga kano ga do tourism gi yamna chawpa step am ne ba central government akoi manipur da pirakhe ba especially to manipur ko pick khaba leba segi seida sports university piraga sports university akoi manipur ka do pirein Haryana da so they are also doing very well ko Haryana da harini koi sports university se taw se akoi chahi am da complete lotion gi harini infrastructure everything Punjab Thai ne dusum tawreina they are also very good in sports Kerala sun phari ko PT Usha hoi le den ko mo su phari akoi phari ko akoi phatte habna te adda aina habdi population and the complexity to yeng ba tarasu complications adu tawbu matam da complication dei bidagi ne mafum jadana a koktuk to them matam ta baisa dama am changa ga uji bol lujan dangam di lo sumbangam da leise ko adda simi am se khoi di adu ga sigi sigumba pirak pase central government dia ayam thi thaga jai sim tang da di because akoi manipur se lift tawen khanje ko si asam do pirak te ba sum se ko after 68 years of always being held at Bombay hajamani ngasai Miss Femina se amok ta mapan da tholoki de ba Bombay da tawki ba ko after 68 years Bombay da tormado ado khoi manipur da phatlong pi se infrastructure su leita ba ado angak pa mane khale ado ga conduct tawri do so ado su world class tawki ai isa ma yamna active ani yaujagi ko ado da tawri ba kholi ba auditorium tawri ba kholi ba all latest technologies India da leibam yam do por aga tawki ba do kai hai tara eye opener ni do ado heads up to the central government ado de hai jage ado ga kai hai tara kai hani ngasai gi akhoi gi sigi irang si di akhoi gi mina gyan ta da ba gi ni tarmagadi yabani akhoi gi lengak hai tara ko mo na gyan ta da ba ni I blame both the governments ngasai gi kano se kai hai tara por huram ba duga ai agreement tong na se thambadi apun punate ko this is one thing adugi agenda do akhoi military men ni yam phajang clear oi ko por huran ba lambi da truck tagi paisa lawba ko adagi akhoi gi lengoi pe pachatpa ko adudagi paisa lawba kangbu adudu su da thamaga noi sei da leyu ko hairaga 2008 tagina 2023 fauda 2008 tagina 2023 fauda 2.51 billion se Indian government spend to eba pida ya damne piponi because of the agreement ko adugi tolo pibada mogi kan kai hatare mogi kai hatare stipend hatare na jo bi hai adu pi matam da it was a wrong step khanga matung da su adu khanga matung da kamai to godagre hai bisda na not only government asongi opposition parties hai si su punjal laga with the central government si tol khadam adu central government di akhoi manipur akhoi India gi central government se si su yamna khangba mi party amane anthropology hai subject je ko anthropology si moine yam phajan khangi irang se lution ba yaroi manam yam dai irang dai ya adu matam si telam ni yengam ne ai sida hol tok chage ai next round of work ai aksege otala ai mathang je oza zakir da mulak chege oza khoigi topic tasu lere but khoigi oza na sabi haibi ki ba khoigi ngasi se khoigi side gi so khoigi BJP gi spokesperson ama khak khoigi yamna yauna bagi damak da hona chabani but unfortunately khoigi khudong cha da bakhara na khoi yawbadi fangam dre but khoi congress ki spokesperson da mulak chege khoigi BJP gi state president of phongdoi ba wafam sida khoigi phongdoi basina takpade khoigi praja singya fa bathabak me amam tawkre khoigi habani phongdoi ba wafam se aduna tawkriba thabak sing se khoigi khangdaba lei tarak su khangdaba gi damang test slide kap tho kan khoigi madada debate tong sa bagi pot ama khang nei thamise baroina palibe se khoigi INCM de atopa khoigi makhoida thabak tawdi an hariba political party sing sida ba dare challenge sama tawbani mase as a opposition party amoina kaya command react tobini ngasi gi ekhoi topic si BJP chief challenges Congress to debate haibani hairiba ngasi gi topic ngasi gi matter sida ekhoi gi
BJP gi spokesperson amatang yaubira magadi ngasi yam wari tauba ngasi gi debate khana nei na basi yam hena nungairam gani yam hen successful loiba aduga praja miyam nasu gyan taba aduga praja miyam nasu hen na khangba haiba kano do madi oiram gadabni adu BJP gi spokesperson di yauramdre adubu yes we accept the challenge Congress party accept the challenges adu Congress party na we are ready for the debate so please mention us where and the when adugi mafam matam time and place to haibiro ba akhoi gi BJP gi president Sarda Devi na haibi khiba slide kapthoga yeng nasi haibase masi mafam amasung matam bibiro akhoi na nakhoi gi BJP gi kano se challenge se akhoi accept tawre aduga akhoi gi honorable president Manipur Pradesh Congress Committee gi Sri Kaisam Megachandra na hairiba challenge se masi accept tawi aduga akhoi na we demand the time and place karamba matam da tawsige haibado adu amadi mafam matam du pibiro anytime anywhere akhoi adum soidanamak saruk yajragani debate tawrasi aduga masi akhoi chendi chena roisi masi ama thamjage ba chendi chena roisi ngai ngai ki wa haijin badu tawnagumsi aduga praja da khanghalla se ba BJP na kari tawge slide kap thoga yengse hari sigi arthasi mkhoi na slide kap tawrisi kari maram gino slide kap si hari si praja singsina udre khangdre hari banatra ba means akhoi gi apik pa kakcheng se akhoi na lambi da chatpa matamda lambi da chen bada akhoi na uroi ba maramdi moina tawi hari ba thabak se thabak kari gumba ma bot taw khiba lai taba na maram ora kanda slide kap thok si hari braba adune ba kari taw rage ba makhoi na IDP singi kari taw rage ba ngasi phawda adubu Congress party na di kari taw rage akhoi na government pairi se kanano ba government si Congress party na pai budau na ngangbiri basi government se pai biri basi BJP na tabra ba BJP na government pairaga ngasi da thoiba crisis se basi solution purakna na ba aduga inmate sing sida IDP sing sida makhoi gi awat apa aduga makhoi bu mayum da hanjil hanana bagi damakta hotnari bra ba ngasi phawda adudi tawdana Congress ta debate tawnasi haina challenge tawri basi kari no haibnida aduna masi yamna nokning seng masi gi topic itself se masi phawda yamna nokning ba adugumba topic amani aidi masi gi matangsi praja singna phawda nokning amgani adi kari no moina BJP na masi da debate tawsiena Congress party da hairi basi bu Congress party sibna sarkar si pairi braba makhoi di BJP da sarkar si government si pairi bani adu adi makhoi na IDP singi da mak thabak tawgudavna traba for the welfare of the IDPs for the welfare of the state aduga sigi mayam sigi damak makhoi na tawgudavna na tabra sinida aina thamjaningi di adu akhoi gi di Congress party na ai samak yauna mafam kya da relief camp kya da chalaga akhoi makhoi gi mating pangki makhoi gi awa apa kya hangki akhoi gi honorable MLA akhoi manga khaktani masing leijariba honorable MLA manga magna akhoi gi relief camp singsigi IDP singsigi awat apa government tawbodo maduda awat apa mayam amam khak leiraktana akhoi na mensilli aduga makhoi gi awat apa kayama yengsilleba khudam moina hairabada akhoi gi sunu kendra gi honorable MLA Sri K Ranjitna mahaki sugnuda akhoi gi laupari manga kathok laga akhoi gi makhoi gi damakta mayum makai sabidana tawribaduneba masuma haina akhoi gi BJP sarkar pairiba party se sarkar pairiba party sina sumaina kanana tawkhiba gi sarkar sina tawbra natragana makhoi gi leibiram liba kanogi akhoi former chief minister na tawkhibra kanana tawgi haibnida aduna adagi akhoi gi yamba Sri Lokeshwar honorable MLA Khundrak pamgi mahakna mahaki Kendragi manungda aduga atopa mafamsingda IDP singi relief camp singda tawriba mayamdu akhoi gi BJP gi MLA singi manungda tawkhiba leibraba akhoi gi honorable president MPCC Sri Kaisam Megachandra na tawkhiba IDP singi damakta ngarang handa ju chatna adu ngasida yengu akhoi very recently
kano inmate ama akhoi moina tawri hari se kari hidak leiba ngamdadana masa narakpadagi hidak leina naba paisa leitadana handak inau nau lei hidre bedone ba relief camp da siri bedone ba masira ba makhoina tawri basi kari no ba makhoina tawi haidori basi adu masi aikoina makhogi challenge se ai hanjin hanjin haijage aikoina accept tawi mafam amasung matam pibiu karam matam da kadai da debate se challenge tawna sige haibado madu mafam amasung matam haibiro aikoi soidra aikoi ready tawjare congress party whole MLAs aikoi ready da leijare aduna masi amadi aikoi chenbira nu haibasi ama BJP party da ai thamjari aduga aikoi ngasi fawbada government sina IDP singi relief camp da leiriba singi ngasi fawbada 475.06 crore rupees se hai sigi amount si sanction tawkhre approve tawkhramne ba approve tawkhrabe amount ni kari gi damakta inmate sing sigi damaktani adu makhoi gi kari tawi hai matamda khoi gi sida makhoi kano si criteria si pithoe moi gi yum sabina ba television set laina na ba andagi compensation akhoi gi agricultural crops damage tawkhiba sing andagi akhoi gi computer center hangna na ba aduga complementary nutrition and the personal hygiene support tawna na ba andagi temporary barrack for 50 companies under SRE as a special package ko andagi akhoi one time assistance for clothing and personal belonging sumaina tawdana akhoi 475.06 crore rupees se si sanction tawkhrabane ba sigi hairiba paisa amount si kamaina tawba akhoi na masi 60,000 leiriba inmate se inmate hoji lising humpu ni dana lei hari sa IDP se lising humpu sida moi sidaida yenthokpa matam su 80,000 thunge ba per head ta adu family amagi member si mi mari khakne na su khalla seba adu aragadi family amda 3.20 lakhs lakh ahum lising kun thungi adu ngasi di kari tawre IDP singsi inmate singsi saba thakpa phangdre masa narakpada laying na ba paisa leitadana sijare adagi mayum makai hanjin pham khangdre makhogi punsi si kari no sinida akhoi di iseng sengna relief camp sing si chatpada mitagi pita ki ba khanghau de ba si government sina udri si kari gino ba government sina ubidri si kari maram gino akhoi da duki matik makhoi si ubu matam de yengbo phobong ngamde adu makhoi gi awab mayam se aduna masi ni aduna akhoi na congress party na government pai badawna makhoi na haibiri base adu moi soidana yam ikui dana haiba tai akhoi gi hujikti moina election pamde adu kano tawde prajan election pami maramdi ngarang da nahan da su hujik anoba political party regional party ma form tawri dune maram kari hairi prajana akhoi election tawrasi hairi neba kari gi akhoi gi manipur se amuk tang de khoi peace and normalcy si hajil hanana ba solution puranna ba gi damakta election tawsi hairi ba kano se hujik leiri ba BJP gi MLA sing se laingak se masida hujik leiri ba president rule government rule leiri se masida khoi thajadri hairi bane prajana hairi se thajadre aduna khoi kano gi people's kano ma mandate yenga ba matung da government form tawraga khoi solution tawsi hairi bane aduna khoi na election tawraga tawraba matung da congress party no government se pairaba congress party na government si pai su pairagani maramdi praja singi opinion ni mase khoi na tajabani aduna government he congress party na pai de khoi solution purakani normalcy hanjil hangani 60,000 leiriba IDPs aduga yum lising manga tara hena khoi gi mayum makai mai thadok pikreba mayam se makhoi singi damakta khoi na mayum makai sabi dana mai magi leiramba mafam singduda makhoi gi laikai da hanjil hangani haibado ma ai haijage maramdi masi praja gi thajabani maramdi congress party haibase karamba party no khoi secularism secular amadi socialist haiba sida thajaba sida yumpham oiba adugumba akhoi gi community dharma khudimak se akhoi nungsi chanana leimin nagadabani aduga akhoi praja gi damakta samasi gi damakta akhoi na afaba thabak tawgadabani akhoi da adu ada haiba dharma jat haiba adugumba khaiba leite haiba adugumba party ama khangni adu BJP haiba party siding asida honorable supreme court da akhoi case tawri bani ne akhoi preamble the Indian constitution gi preamble da yauriba secular amasung socialist haibase masi lauthokadabani masi thapa yaroi haina case tawri bane haba sigi party sina ngasi dadi manipur sida BJP na both center and state sarkar laiba party sina ngasi di manipur se
kang khong chai dana sahi ahum phaga daru ba sahi ani ga tha ani ahum phajilak lab matam se masida kyam yam na ngasi da crisis sotna ekhoi da free movement lai handre ekhoi gi kano gi national highway singsi ekhoi gi lifeline ne manipur gi lifeline ori national highway se masi free movement lai handre ba ekhoi da si ekhoi si aduk ki matik wa na government sina thambiri ba se masi prajamiyam na masigi asum maran si khangani aduna ngasai gi aiko aina ngasai panjaki ba khoi gi ministry of home affairs tagi government of manipur ko joint secretary home na thok pa kainoni aduda 475.06 crore makhoi ni approve taw khraba sanction taw ki ba se masigi khoi RTI tha jaba matamda RTI thare khoi RTI tha beneficiary list PU haibda PU yade PU yadi sigi maram sina maram orakanda makhoi PO yadabagi maramdi karino haibase prajamiyam na gyan tabiro ba makhoi hairiba aina ngasai panjaki ba inmate singi damakta welfare gi damakta tawgani haina makhoi yum sabi gani adu tawgani ada tawgani haiba mayam se tawram gadra tawram moidra haibado makhoi RTI thaba matamda makhoi na akhoi gi reply pi daba adu beneficiary list pi daba sina maram oiraga prajana achumaran makhoi na hairiba paisa sing se kamaina karamaina misuse tawkibage aduga where his all this fund goes haibado prajamiyam na naina biro haibase masi han baround da maswain sum thamjagi Okay, Congress के साथ की होगी BJP की debate की challenge से कोई challenge accept तो we have any मफहम हाइबिरो कोई same साधन ले है बाव फम थम्बिरी आई arrival round से पाबुंग द गिलाक चिके पाबुंग कोई ओजा जाकिर ने सोहाबी की बात कोई IDV की मतंग द पनबी की मसिदा इना कोई state president ना फोंदो की बाव फम खक कोई लोक चरब द कोई IDP सिंगी मतंग सिदा कोई हाई की बस कोई मसामक कोई BJP state president मसामक IDP सिंगी मफहम सिंदा कोई relief camp सिंग दा हक्तिंग ना चला कांदा होगी वे तौबे याबा थबक सिंग लेफ्ट ना चथरी अमदी अतोपा स्टेट सिंग दा कोई बीजेपी ना लेंगाक पार बस स्टेट की फावबा कोई मतिंग लौरा कांदा कोई इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंग सिगे कोई तौबे याबा थबक सिंग सि फाव दा लेफ्ट ना चथरी हैबा वाफम कंसु तमी बसी कदाई फावबा कोई थाजबा याय और तौबा कोई नमंग दा सोशल मीडिया दा उबदी उजाखरे बट कोई फोंदोरै बवाफम से हुजे कोई सोशल मीडिया दा कोई ngang masi ngangbana yaroi कोई फेसबुक दा अपलोड तौबा खकना yaroi कोई मसामक से हक्तिंग ना चला कांदा कोई ग्राउंड रियलिटी दा कोई थबक से तौरी हाबा वाफम फोंदोई बाबुं कमाई थमिनिंगे सोशल मीडिया नत्रगा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असिना मिंगसेलनी रूलिंग पार्टी ने करी तौई opposition na kari tawi party na tabasing na CSO na kari tawi discussion award da nainari basing na kari tawi hai base media gi kothang da loina makhanga dabani media da leitaba media na khangda ba pot adudi ai so ai am tawri ne for the last say ani tha ni sida ai mu tawba leite na aina claim tawge na kaino da adu aina phongdok tabani aini tawgibu mayam duga slide kap ke haibuga chamman edro adu na te ba point di hojek lairibu sida IDP da mateng pang bai bu di puna mangna pangbam thoktro government pai bana yam chaw na pangada bani government na loi na ma hanjil hangya da bani yam thu na tawrang da bani tawde individual party president na natraga party MLA na natraga party former minister amana mafam amda chang chak yele the party na tabaching yele fidi congress yele CPI yele adega khoi tara ji chachu so medical doctor ma'am thadana kumbi da moirang da adegi kalai da mafam ma doctor kontrani pu medical camp tawi city tawdra adu da muta idea adu am tawre adu na te ba awa bana ba internal displaced person mayum makai leitra ba haibane ba aduda mateng pang badudi ai sarkar party ba party ki president na moina adudai mithai ma pijagi asibu tawde haigero haibadu na te ba sarkar amu oina saina politics karino governance karino directive principle of state policy ki makada welfare of the state anang singi nongaina ba nupi singi nongaina ba laira ba singi tabuk pangdaba singi adudigi hek lairiba welfare state amada tokpan thokpa mayamdu sason paiba politician singna political class na maroina ruling class na si tawgadam na ba
sai ai mamang dai do adugum ba taw da baching ado mu congress na amsung congress na tabo opposition party na madu laudana khongdana madu puthok kadam ne aba opposition for the sake of opposition hai bidu ya de aba aduna ngasi gi topic sida bjp ngakta da hai bi motai di congress so adu lemori bo opposition mayam ai ko gi like minded bo hairo am hairo ko lep nu mayam yaw se mayam na so ai charge tong ni aba kari gi no sarkar Asugan mamong tadaba manipur total fella roiba ma chatpa ya haliba se chahi ani hen pangto haliba se opposition kadori ai opposition da bu sauninga banine sarkar na driver oiliba sina mong ta na thauda na thengjin da na gurung chale opposition na break pharudre opposition na laudre opposition na kongdre opposition na moment todre opposition na chingthokdre opposition na thori tharaga chingdre opposition na indre ba opposition gi role je somdadi mayam praja sing malak chu khangda ba kharana right te dol masen hunam bai do congress ki di opposition gi di yam kana haigedam ni ne mono jik tawri chi cham man opposition na moi bi ki cham manungda 5% yo banate ne hekta haudana mayam huptana to gudam natro ai nga chai ga hai gele mamta banarjina opposition oi matam da jote basuna opposition oi matam da dmk no oi matam da kana kana kejriwal na opposition oi bakanda nitish kumar na opposition oi bakanda kari tawi jay prakash narayan na opposition oi beda congress led government ke mayokta mana bihar da kaidawi total change ga haidana total revolution ga in todro ase opposition gi role am chawe ba ruling na moi tawna ko de kasu upai lite dana ase opposition ma am pula ga hunger strike tor si ribo chala helni ni tor dana congress mle manga na adu di yad bro adu di government je samjaw saraga legadro praja ma am tumine legadro noin taw da badegi ni hain thor kana ba aduna amu chong dai ka men no piro ko de themu thangni shakespeare ko bamna moi bjp masel khanaraga Metega kuki ga kanabani hanu uhlibase chumde masisu chummeaba BJP gi minister ani MLA taret minister ani yauraga ko moi besogat pa mamuga moi tara kuki gi budi oiraga su aduna manipur thugaina bega chauba plot ama oyaba me dagi hobado me train thoida BJP gi ruling party matamdugi biren led government gi Mantri Oiriba Ani let Pau have keep Nemsa keep gain. Mantri Anise Manipur Sarkar gi ML Mantri Tran Togi Manunda Mantri Anisi Kaya percent no 16% Tara Taruk Neba. Sami Manunda Tara Tarukti Kuki na Sason Payaba. Aduki MLA Humpu Manunda Kuki na Tara Kayaba. Tara Sisu Sami Manunda Tara Taruk Kitang Heleba. The 16% of a government, 16% of a legislative assembly, as a controlled by the cookie. Other to what the chummichum de hibernateko. Highly about 16% of the BJP government gi. Asina Manipur Tugaini and a pong na highly ever. I think 16% of the legislature Asina pong na Tugaini na higher. Other BJP party na credit can look at Pageba. Other di si Congress na to Libra. Ado so Congress na to lim ni haibiyai mo yi oina diko pona maga se ha su se Congress na torumge torum sok chalu ne Congress na su 2005 tegi 2008 tegi tore ne adu kari kai gi sai karne sante na hoi pasa teng na hono to hai tun amani ko 2005 2008 tegi tore state government yaure Congress ki center yaure state yaure asina toraga lae Makpiti Iran kaya thoki kaltoki praja hat pa yaubra sipai ka lumai club na ba yaubra subject to correction yaugi da ba male kadai degi de yaure 2023 gi me ahum gi nungten pung amagi adai degi di Suchanpur da achumna rally toba kanu gi schedule type ke mayok ta toba do democratic movement do adu di yai naga so yaurami naga handok kare pung baro helakpada Adi moi ngakta tawraga sugi mayam kumtharakta kulai pairaga yalaga challe madu aina haijan manate video recording na sakini DC ga SP ga action lokate edna case lairi bra na tawrim ne ba ado gum magi lairi pot ado hana
ꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯕꯨꯗꯤ ꯐꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯦ ꯁꯨꯗ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯆꯍꯤ 9 ꯁꯨꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯅ ꯆꯍꯤ 12 ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯈꯠꯄꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯁꯛꯀꯗꯕꯗꯣ ꯌꯧꯗꯦ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ BJPꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯂꯩꯖꯔꯣꯀꯣ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯏꯇꯠꯇꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ BJPꯒꯤ MLA 53 ꯚꯣꯠ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯝꯃꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯞ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏ 53ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯟꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ర ꯃꯣꯗꯤ ꯅꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯝꯍꯦꯟꯕ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯇꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯄꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯅꯤ ꯅꯪꯇ ꯎꯅꯁꯦ ꯀꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯔꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯀꯧꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ MINISTERꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ BJP ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯅꯥꯗꯥꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯀꯧꯕꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗꯣ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯂꯥꯛꯀꯟꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯀꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯋꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯐꯨꯠ 150 ꯋꯥꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯨꯔꯇꯤꯁꯦ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ प्रजा ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯠꯂꯤꯕ ꯒꯨꯔꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯅꯔꯦꯟद्र ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ BJPꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯗꯤ ꯃꯥꯟꯒꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯌꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯁꯣꯗꯥꯃꯅꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄꯥꯏꯁꯅꯨ ꯖꯅꯇꯥꯗꯂꯅ ꯄꯥꯏꯁꯅꯨ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯏꯁꯅꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ प्रजाꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯗ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯦꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯅꯞꯆꯨꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯕꯦꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯁꯔꯗꯥꯔꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯦꯒꯥꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯕꯤꯍꯥꯞꯇ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯖꯖ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯇꯥꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅ BJPꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ 2 ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯣ MLA 3 ꯁꯣꯝꯗ MLA 3 ꯌꯥꯎꯔꯣ BJPꯒꯤꯁꯨ 3 ꯌꯥꯎꯔꯣ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ 4 ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯄꯤꯔꯒ GM ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯤꯕꯦꯠꯇꯨ ꯇꯧꯅꯔꯣ ꯀꯔꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯇꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯈꯕꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤ 100, 200, 300 ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯠ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ BJPꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯉꯝꯃꯕꯗꯤ ꯒꯨꯗ
อันนี้ดูแทงนะรอดิเบปากันวันนี้ดิโมคราซีนี่นะเพราะฉะนั้นให้ด้วยเบมาสารดาทักกันบ่มันเลยไอ้คนนั้นไม่ตัวเดียนพนักงานเลยสู้ยันนั่นสิเนี่ยให้ไปสิดิโมคราติกกันวันนี้ยกขัดปัญญาบ้ามาเจอคนนั้นทักกันดำเนี่ยบ้าอินไปตัวกันดำเนี่ยบ้าบอดปาร์ตี้นะตัวก็ไอ้คนตาจะสู้ได้ให้รักแกระนั่นตัวก็ชนะสิทธิชนสิ่งได้ให้รักแกระขณะมีขณะได้อินไปตัวก็คนช่วยน้ำตาตกยังไงหน่วยนักขณะมุตตะกันตัวบิวให้เราบ้านั่นทับตัวอุ่นทุกนั่นเป็นตัวชีอันตั้งยี่ปังงังนั่นเป็นตัวตัวระนูเบมาสารดานสู้บีเจพีกี่ขังให้เราบ้ากันน้องมามังไงแต่ยามงังไม่บุ้งตัวสู้เอาเงินระตัวเราพุทโธคอนเกรสกี่สู้พุทโธอะดูกันตรงนั้นเราให้บ้ามาไม่ให้ได้ช่วยนะทำอย่างนี้โอเคคุยกี่ปาร์ตี้อันนี้มักนะคุยกี่ challenge เซตตัวบิโรคุยกี่ debate challenge accept ตัวกันนะคุยกี่ debate เซตตัวบิโรดูกันคุยกี่ไล่ริบะคุยประชาสิงนะคุยกี่กันนะกรีตัวริบโนหายไปเสียคุยขังนะไปกี่ตันจ้าตัวคุยเราระแกว่าฟังตัวริบะมันทำบิเรใส่มาทั้งเสียโอซาสันติดลักเชียวจ้าคุยกี่ปะปุ่นเสียโอซิปันบิกี่ปะคุยกี่ VCP กี่มนุษย์แต่เนี่ยคุยกี่ separate administration กี่ demand ตาละกันนะคุยกี่มันนี่พูดกี่ตรงงานจะระกี่หายไปกี่ปอดน้ำมันขักไล่ไปเสีย but อะตัวคุยกี่ state president เอาสิ challenge or debate กี่ว่าฟังที่ฟงตัวอี but อสุกุยระบาคุยกี่crisis สมัครทอลกประสิทธิ์คุยกี่ VCP มนุษย์กี่ MLA minister นะคุยกี่อารันบะคุยกี่ separate administration ตาเลย but party กี่ side กี่ party กี่ as a leader อามาโอยนะคุยกี่ action อามาตั้งแต่ forward ล็อกตบะอะดูก็คุยกี่huzik เลยไปเสียมากนะ state president อามาโอยนะคุยกี่ law firm ทักว่า responsibilities คุยมาทำจ้านะมาทำจ้านะ law ริบราให้ว่า firm ตัวนี้โอจะกำไมยังบินเนี่ย separate administration ให้ใช่ฮันดักสิได้ให้เป็นนาทีคุยเรื่องอะไรใช่1969 da ko adu su yam chaw bum mum to we ba ko hol khumang kai na de gi kai khar le me bam ko moi na muk to re 2016 da su yam chaw ba de lim to we ba separate administration gi ko adu ga handak ki si dina tanja lo bune ba tanja lo bune east timor na ni he he pali dana example pi dana ko exactly east timor gi mai na to bu ya do re american kanok seใช่บาร์มาเอกยาวเร่บาร์มาเอกให้ยำจ้างครบฟันนี่ยาวใช่ไหมจ๊ะมาทิ้งยำจ้างฟันแค่ไหน financially and physically มาชิมยำจะค่อยยันตาดิสิกันยินสิเนี่ยยังไงใช่ไม่ใช่เสียก็ especially เช่นเนี่ยไอ้น่ะมันมีเสียค่อยประชาชนยันตาเดียบะไอ้น่ะงานพวกมันทำได้ยำน่ะ negative way ก็คงไม่ยาวเลยบะ no it is not so easy สิ่งร่างเสีย it's not so easyมาสิได้ anthropology ให้แบบ subject ที่มันยาวดีบ่ะพูดถึงไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องบุญน้องคุกกี้เนี่ยก็ไม่ต้องบุญน้องนักงานก็ไม่ต้องบุญน้องยามนั่นในนั้นดีว่าสิมันคิดอ่ะไอทีวีได้ให้ยาดบ่ะยามเลยบ่กว่าอันดูกี่วันนี้ได้อันดูสี่วันเนี่ยอีร่างที่ใครให้แต่ละ central government เนี่ยก็สิลุชลเกแต่ลุชนไม่เอาบุญนะเทียบลุชลเกเนี่ย step เราลุกไปต่ออันดูเนี่ยมันง่ายสิง่ายสิ international level ได้ง่ายสิอันดูเนี่ยบ่ step เราลุกไปต่ออันดูเนี่ยบ่อันดูน่ะมาสิมาทำจังกันนี่ให้สิ่งที่มันจะเช่นเนี่ยบ่ border fencing ช่วยตัวกินนี่ it will take time border guarding ช่วยตัวนี่มาทำจังนี่ก็เด็กมาทำจังกันตัวปวดอะไรเนี่ยบ่เสียจังตัวไปยารวยบ่ก็ border guarding ตัวนั้นเป็น force เลยที่ไปอินเดียได้เลยว่า force ไม่ทำจริงๆล้วน employ ตัวเลยบ่ล้วนเอา deploy ตัวเลยบ่ใกล้จะลงทุนด้วยเนาะอะดูเล็กคุปมันตัวบัตรเลยมันเล็กคุปมาทำได้บัตรเลยไม่ตัวลบก็วัน BSF ที่บัตรเลยมันตัว1,400เดียวเลยอะดู50,000ตัวบาทหรอcalculate ตัวเรา 50,000 จาวานะเมื่อกี้ยำ list นี่ปาริใช่นะ 50,000 into 1,400 ประชาการเราอย่างว่าถามไม่ตัวหรอกฮะไอ้เนี่ยจาวานเขาตั้งในปารินี่ official ผู้ปาตัวนี้อะดูเดี๋ยวเรา equipment เด็กเช็ดกันตัวฟรีเดี๋ยวมั่ว medical family ยังเทวะมันพักยี่พลังนั่นเทียบะยำไล่ว่าปนนั่นเทียบะวันนี้ว่าขั้นตัวยำ shallow เนี่ยขั้นไม่ยากเดียบมีนดาอะดูก็งั้นสิ่งที่ debate สิงั้นสิ่งที่ subject สิ debate เนี่ยอะดูที่โกนะอะดูปัจจัยไหลขนาดนี้ก็งั้นสิ่งที่ debate สิ debate ที่ให้คนจะนะมาสิ่งที่I admire the guts of BJP president so high time ko aduga masidi tawbuna phai hana khale di ko tawbuna phai khale I am doubtful oje ba IDP gi lakpa khoi central government da fund pirak pa se kaya pirak khare kamai chat khare asomdana kya ja khare somdana kya ja khare mi mandana ka pi ga dono puithok pi ba khangni ba loi ma adu mi wari sing sina kamai tawbono what labra hai ta di central government da mung hangudang pirak kani ba justify ตัวดีพิจารณาเนี่ยก็ดูก็ไอ้สิ่งที่ clear สุดกันตัวจะแก่เสียดายขนาดไม่ยอมนับภาพตาตัวไอ้น่ะปัญหามันทำสิ่งที่เฮ้ยถึงเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องมากสิก็มิสเฟมินาตัวก็มันนี่พูดกันตัวปลุกตัวนู้นให้ดีบ้างก็ยามน่ะ
को मसिगी आई हाइजगेब को मिस फेमिना हाइबसे मणिपुर की यामना चावबा वर्ल्ड मैप अमदा मणिपुर हाइना थोप पोट अमनेब को मणिपुर से फ्लैश तौदेनेब ऑल ओवर द वर्ल्ड को मिस फेमिना मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड का यामना फाव इवेंट अमनी मी यामना यिंगनबा वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यिंगनबा पोट अमनी लेसाबी मसक फजबसी यिंगदेब कना दे एग्जांपल नि कोई हाइसे मदुदा तौदोसे हाइगे होटल्स मयाम से बुक तौदोनी अखोई को मैम खंगदब खरा खितंग भाप तादब याउबीबसिंग आई की माइ क्लेरिफाई तौजे मिस फेमिना की इंपोर्टेंस क्या से अदुदा टैक्सी मैम चलगदोनी मैम पुथोक पुसिंगी को अदगी कह हाइतारे होटल मैम तौरनी चानब थकनब ngसाई मपानदगी लाइब मी मैम सिंदो कॉन्टेस्टेंट मैम सिंदो मोइना लोकताक चतोनी एग्जांपल दा सिंपल दा लोकताक चतोनी लोकताक से कमाई तौदन लई हैदा मोय चतोनी अप डाउन चतोनी को येंदोनी मणिपुर दा साम फजब लेक अमा लेना उदोनी को अदु मतम दा मणिपुर की ड्रेस से सेतोनी बा एज ए कह हाइतारे वन बैच ऑफ कह हाइतारे मोगी रैम तो अदु मणिपुर की ड्रेस सेतोनी बा लोय सेपनी फने फगेना है सेकपनी फी अखोई इनमनी अदु या मणिपुर की ड्रेस से समाय तौइने सना समाय छिने फनेक न सिनी ने अदगी चदर न समाय तौइने उदोनी बा को उदोनी अदे अखोई मणिपुर की क्राउड अखोई की वैली सिदा कमाई तौबनो लेक न कमाई तौबनो चिंगी ब्यूटी उखुल चतोनी उखुल न कमाई तौबनो कोपन से मयाम येंदोनी अदु मयाम तुदा मणिपुर है चैनल दे येंबिगो डिस्कवरी चैनल दे येंबिगो ट्रैवल है ना तोंगाना चैनल ले दु कहिगिनो ऑल ओवर द वर्ल्ड है मासे उतनबैदमक चैनल अमा मी नेगा पैसा पीरगा थमिनेबा सी मफम सिदा करी हिंजांग फंगी करी चाव फंगी कमाई तई कई लेते लोई उलिनेबको अदुदना मिस फेमिना गुंबा अमा लापो मतमदा अखोइगी सिदा लेइबा मिसिंगिना ज्ञान तारगा शांतिदा लेइबा सिक्किम गुंबा मफम अमा ओइबा तारगादी अखोइगी से इकोनॉमी से बूम दौदोइनेबा सिने इकोनॉमी ने बूम तौदोइसे मी मयाम थौ पे खदोइ मयाम लाकदोइनि सैदा अदो सिक्किम नगा ताले पैसा सि याम खरजानि सही इमदा दालिसे मोइना मोइगी पर कैपिटा इनकम को सिया वांगे इंडिया दा मोइसे वन ऑफ द टॉप ता दुम लेइबा सिक्किम काजे चिंगी लमदु दे अखोइ सिदना फजबा याम हेलिनेबा अदु ngसाई एंथ्रोपोलॉजी ने हाबे सब्जेक्ट तो अदु दुना अखोइ से फेल ओहले सिनेबा अदु अखोइगी कनुसे लोंचा छाजा अदगी का हानि वे ऑफ लाइफ हाइतारेने को मयाम सिना डिफरेंट ओरपने अखोइदी याम सेमगपसु याय अदु मयाम सि अखोइगी का हाइतारे मसी मकोक्ति लोइन सेमगदमनेबा सेंट्रल गवर्नमेंट सेमदी यारोय को ए चासा नंगी युमदि नंग पांजरो आइगी युमदि पांजरो सिक्किम सिन युम मने खलासी नंग युम मयाम सु पांजरो पिथोखिबनेबा अदु युमगी मपुदो युम मचा मागी मचा सुमचु सिंगी अदु माना पांजगदोइनेबा पांजबदो कोइसा हाइतबगी सि टर्मोल से तोगा 11 टाइम प्रेसिडेंट रूल लाइनेबा सी खतने हाइजबा अदु डिबेट तो दि अखोइ यौजगे सि तमजगे या यौहन बिरो सिने अखोइ हाइजरसे को अखोइ ताजगे सिनी याम फबो पोट अमने डिबेट तो वसे ट्रांसपेरेंसी थैंक यू अदमक मियामना पामनबा अमखक्ति ओइगदोरिबनी हाइदि हौजि फावदा लेरिबा खगी सिचुएशन सिदा हाइबा तारे खगी डिबेट और चैलेंजेस पिरकपसदा खoi डिबेट तौसे हाइबसे खoi पामदबदि कनामत लेररोय आई लोशिलपा कन्क्लूजन मा कोइना ओजा जाकिर लाक्चिगे ओजा खगी हौजिक ओजाना सु थंबिख्रे खगी चैलेंज एक्सेप्ट तौरे खगी डिबेट की मफम मतम ताकपिरो हाइबनी बट खगी लेरिबसे खगी हौजिकी मणिपुर की सिचुएशन सिदा खoi स्लाइड सो कापगी मताम खक्सु मसाय ओजाना सु पनबिख्रे बट कापकोदोरिबा स्लाइड सो से हौजिक प्रजाम यामना हंगनरिबसे खगी चै अनि हेलबा खगी इरांग सिदा थोखरिबा मयाम से स्लाइड सो द उत्कदोरिब्रा और करी करंबा खगी अनोबा डेवलपमेंट जे स्लाइड सो द उत्कदोरिबना हौजिक फावदा खगी प्रेसिडेंस रूल लेरकांदा य पॉपुलर गवर्नमेंट अमखक सेम गमजबनी बीजेपी की मनुंगदा खगी मैजिक नंबर सु सुना लेरिबसिदा खगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमखक सो हौजिक पॉक सेम गमजबनी बट खगी जुलाई सिदा खगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट तोरकनी हाबिगी पोट अमखक खगी सोशल मीडिया दा वायरल ओरकवा मसिना ऑफिशियल ओइबा पाउ मक्ति लेट्रगा सो खगी लाकनी हाबिगी पोट अमखक लाई बट लाक अगना करी तौबा खगी जै अनि हेन बसे लाक्ट्रगना खगी हंदक द लाकदोरि बसना खगी इलेक्शन ग मरी लेना लाकदोरि ब्रा ममांग द लाकी बसे 2019 द लाकी बने जनवरी दा मदुगी मतुंग दा ngasi फाव द मणिपुर दा थोइ बस सिचुएशंस दा खोंगुन बाउ तारखिद्रा बने कबाय थमेनी ओशल लोशलकपा ओइना ओजागी ओबा कंक्लूजन रिमार्क मसी मोइगी बीजेपी गी होजिक्सी मोइगी मैजिक नंबर लाइना last February 13th 2025 tagi hauraga ngasi fawda president rule lairiba state amani manipur si aduna akhoi president rule laire hujik adubu president rule lairaga su
ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ BJPꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Jina Manipurda visit taurakani haibasi last election 2019 da mahakna Manipurda laklam laba matungdagi ngasi phawda mahakna Manipurda akhoi crisis si sahi ani ga tha ahum mari changsilaklaba asuk kuiba matam mioi chaniga humfu hena leihidraba aduga yum lising manga tara hena tumna mai chaktuna mayum makai leijadraba aduga akhoi mioi inmate 60,000 hena relief camp da leiriba lamdam sida nongma fawba hairiba crisis ase masigi solution purakna naba masigi peace and normalcy hanjina nabagi damakta nongma fawba state sida mahaki khong ase Manipur sida mahaki Manipur leimai sida mahaki khongda rakhidrabane adubu Hozik PMO office tagi mahak lakani haibagi statement ama fawba thadorapsu leite adubu khabar kagas khara dadi dum prime minister lakpa yai hai adaga mahak laga akhoi hozik kanoda mantri purhida leiriba akhoi secretariat office building se masi sanga gani hai aduna hairiba building asimaksu congress lenga ki khudolni congress government gi matamda akhoi hairiba secretariat building se masi su congress government na sarambani sumaina makhoi sanga ga doriba se makhoi sanga khriba amadi sanga ga doriba mayam se su congress government na Manipurgi Prajada piba khudol ngahaktani masi phoba sanga ba huji phoba loiba ngamdriyeba congress na tawramba thabak thoram singdudi aduna makhoina ngasi akhoi kyam yamna tawkhrage Manipurgi praja singi damak aduga inmate singi damak hairibodo slide kap thokna si haibado akhoi congress party na ai amuka so han haijari aina makhoigi challenge do BJP gi challenge do akhoi congress party na accept tawi akhoi Honorable President Sri KMK Chandrana accept tawi mafam amasung matam pibiro akhoi soidana debate taunarasi Manipur praja miyam se khanghalasi masi akhoi debate sidagi mai leragadi chenbiranu akhoi gi isi Sarda Devi akhoi gi BJP gi president na invite tawirak labanina masi amadi chenbiranu nakhoi gi invitation do akhoi accept taujai aduna mafam amasung matam do haibiro haibase masi thamjaraga ai matang swaida tensinjage thank you Thamikre khoi BJP ki challenge Congress party ne accept tore mafam matam haibiru haiba mafam sedmak phongdok pire aduna hozik se khoi gi BJP ki side ki kari react torak e haiba do khoi yengminaba khoi gi matau tari khoi ngasi gi thamjari ba dialogue ki topic BJP chief challenge Congress to divide hariba dialogue ki thoram sida mapung fan bibagi damakta oza Shanti oza ZAKIR amadi pabung mani thagat pa phongdok chari Northeast Window na sandok saba Northeast dialogue matang sa loijare miyang tabiri ba singbo muka hanap khurum jari